oras. Selamat pagi Bapak Inang. Nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapi hitang Marianan bani panurang sogoton. Pai majalo hita hatanine bata nagabiri kapan siganu bari bata sadarion mertonggo kita. Terima kasih ma isombahkon urnami hubamu Tuhan. Nadop manramotkan daging pakon tundu nami, pamonangkon hanami, kumbani bage-bage ni parlajuan, namandora perguluhan nami, jana bani panorang sungguton, siol tumang uhur nami, asihatamu tong-tong, nagabi oncolan nami, laho manguduti perguluhan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalaman nami rapakon tonggo nami. Amin. Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hatani ne bata nagabe rigapan siganu pari bata sadarion aima hari Sabtu tanggal siah Oktober tahun 2021 tersurat bani Rom din 2 ayat 27 nama katahon tapi ibagas saganupan ai monang duhita halani namak kaholongi hita ay. Bapak Inang, sonaha sahalak parjuma asibuy iya das kubani na paryama, maningon tahan do iya mandopakon panorang na marubah-ubah, sonay agi panduit ni mataniari apa burguh ni udan pakon naborit ni suan-suanan ni naido homa age sahalak si parhorja asiboy iya gabe harosu bani pimpinan ni atape bani atasan ni maningon do homa ni iya tahan agepe etek jana otik gajini jana horjani pe borat rosi marisiko tapi asibuy iya gabi sahalak namar hasil jana boy humani gajini bagal maningon tetap do iya pokut agepe na jinaloni lape sisuai hubani kebutuhan rosi harapani sonaido huma age sahalak si parlumba asiboy iya gabe sahalak namanjalo sortali hamonangan maningon dodo pakonon ni karikil bahkan latihan na ganjang pay madas subani ari parlumbaan asidas subani ari parlumbaan ay gabe monang iya humbani tolu no kanayay usihan ay marhitehon ni hata ni bata ipasingat hubata bahasa sonay mahumanihita ibagas gulu kaporsayonta maningon do hapeni takkas ididah kita bahasa salaku halak na porsaya hitaon domma ipamonang ibagas Kristus asipurini hapeni hita marusaha asipurini hapeni hita pokut marhorja janah maningon marusaha hita manramot kon haporsayon taros si pangarapanta maningon do hapeni ididah kita ay halayna domma ipamonang Tuhan Yesus kita tongon ganjil tumangdo cara ni Tuhan Yesus lau pamonang kon kita mangorbat kita kumbani hadosonta asig gabi par margugo kita gabi si parmonang kita ibagas parguluhan taon asina perlu itakas bata ayma ahado na maningon ijolom hita politik ibagas parguluhan taon tanda ni si parmonang kita jana nadop monang kita bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bata selaku halak na porsaya maningon do hape idingat kita dua pahar ase maharga tumang hamonangon taay
Janah gabi boy hita gabi halak si parmonang ibagas sa porsayaon so na ege ibagas gadup na masa bani guluk taon maningon adong hasabaron apa pangarapan. Hasabaron tanpa pangarapan usih doai tene songon kapal nalangadong sauh ni rogi lumbang marhuje-hujon ma yombang ambingkon ipalindak-lindak kapal ay lang marhatotapan. Janah usih mahumani boy sobuton ta halak na marhasabaron tapi lang marpangarapan songon tiktikan ibagas tapurong ni kalapa. Otik janah pondok tumangdo ididah na masa ibagas parguluhan taon. Nyaman pangahap ni, sodap pangahap ni, tapi sa sitong ni sedo dunia atape sedo kondisi na sa sitong ni neupakon ni. Jana sonay do humani halak na marpangarapan tanpa hasabaron. Dos doay songon kapal na ibagas itongah-tongah ni laut iya marparau pitah mangarapkon bani sauh ni tumang janah lang ongga iya tene marlayar. Artinya ay halak na marpangarapan tanpa marhasabaron boy dutongon dugu-dugu hujay-hujon ay maasi hape ni asi boy gabi halak si parmonang kita ibagas 10 taon maningon adong hasabaronta jana irik marpangarapan halani ibagas hasabaronta ay mahita ia cari ne bata bahasa parlajuan ne dopakon hita ibagas parguluhan taon ay ma hiteni ne bata songon laho pabursihkon omas humbani kotorani asigabe murni asigabe pitah asigabe omas na bersih omas na murni omas na pitah jana omas na maharga jana masih hita maningon marhasabaron rosi marpangarapan ibagas 10 taon halani marhitehon ni hasabaron pakon pangarapan taay gabe hautungon bagal do bata ay halani ibagas hasabaron apa pangarapan taay ma ididah kita hasangapon na ipasirsir ne bata hubata halani ibagas hasabaron pakon pangarapan taay ma ididah kita hahormaton na pinasirsir ni ne bata hubata jana ibagas hasabaron apa pangarapan taay ma ididah kita ipasirsir ne bata hadameon dame niuhur apa lumbang niuhur bata jana asiboy hita tetap monang halani Jesus na makaholongi hita ase holong ni Jesus do napabasah kon hita termasuk mahumbani COVID-10 na mandora perguluhanta sa darion ase purini pe adong huntung-hungata na marpusok openuan dingat kita ma napamonang kita ibagas 10 taon ay ma Jesus na tetap makaholongi hita ase hita pe maningon do marbalos ko maniholongta doppak Jesus ibagas 10 taon marhitehon ni na tetap kita marhasabaron janah marpangarapan na mangguluh mandalani guluh tasigano pari amen martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa marhitehon ni hatamu nadop pasingat kon hanami nadop ipamonang ham hanami tongon marhitehon ni pakkop-koponmu bani hayu parsilang in idop ni hurmu doin holong mu na bagal doin dopak hanami jolma pardosaon halani ya Tuhan ajari ham ibagas parguluhan nami asi marhasabaron jana marpangarapan hanami tandani nadop ipamonang kam hanami tongon ibagas sa ganupan
parguluhan nami ibagas sa ganupan parlajuan na dupakon hanami ase ibagas parguluhan nami si ganu pari pe ipataridakon hanami tungon lang pitah parmonang tumangka nami tapi lebih humbani halak na monang na tetap mangajamkon hidup nihur apa holong niatimu. Amin. Oras mo batah ganupan bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marwiken mahita pakon hinaulongan ni hurta. Jana selamat marmalam minggu mahita bodari. Shalom.